Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong jong kaseng Trinamool Congress na Mauplang Constituency uba mau koridor renja hagas ni balang jong katayo kakat santri kubanay rempang arajar arpulai habaya keren bat kilat patai kubor ulabatai syapang ke jinglong jingman jong ki breu hapo ke constituency hapo ke jing sensyar jong ke sorkar MDA habakin tho halor ke jing deko bat duna ke kom penpoi ki kampen roy syaka Mauplang Constituency uba renja ula ong baka sorkar MDA kampen biang ki jing don kam upat ba bat ru kam plilat plilenti ki samla ban yok kam yok jam kibana Mauplang Constituency badru ha kejenla barok kawai. Ula ongru habaki breu na ke constituency kilet shimdawai ni ki jaka sumar ni ki pharmacy sorkar na ka por la julam badon tang uwei udawai ubadon kam kat bayi ki weipat lahap bantet na ki pharmacies jong ki reu shimen badula ongru bakimdon ki jaka sumar ki babiang na ka benta ban sumari ki bapang basitom bad ki hap ban let keu bat shalong ban yo ye ki jing sumar ki babiang Shushu hagni gaski ula keren ru halor ke jinge jong ki nongrep hapo ke jing sensar jong ke sorkar MDA baru la ong bahadu menta amdon uweiru nongrep ubalayo ya kata kapisa na skim fokus pada ka por bakadon ke jing shlei mensyam snam na kaliang jong ke sorkar haga jaka ban ai jing erap ki nongrep ki bala dolut ki jing thung jing tap jong ki penban kala supha ki breu jongka ha ka ban pej badru ban ringdur ya ke jinglong jingman jong ke jing shlei Kami haban jai kejat. Daki kenta, buan kenta habjai kejat. Aduk kan mentah. Ni ong bagi jalan kalian. Kalau kiu, kalau wanra development repair. Ke jalan kalian kalau dap sanfu atli kisnam. Kalau dap ruban rakyat yang golden jubilee. Penban haduk kan mentah dari ngipet yang roy kepar. Kadang sak sejahtera. Om dan bapet. Om dan bakmi. Kipai ba bapli kisah ag jing hag lengo ki jenjar haduk kat mentah kumta ikwa ngakwa ahni kepor la ngapoi sakatong ni jing job baru ya kita ke road connection haba ke road connectivity kan poi saki senong kita that the road connectivity should be reached to all the villages in Mauplang constituency but and the road connectivity should be connected to Mauplang and to Shillong also, so that the people can come easily to reach to the school, to reach to their office in time. As of now, we face many problems in road condition. The people face a big problem to get a good healthcare also, to get a good education. So if I win in this election, I will help the people, the poor, the needy, especially for the farmers. There will be a good training for the farmers so that we can help the farmers. They will increase their product so that they will get their earning. They can stand in their life, in their livelihood. But kami kapor kang kuwaru bangan keren ham kerpang dalam takani ke rep karian ke agriculture yang kepala kun surat dan ke sorkar kinong rep ki kuslai ki jenjar haba warga nem sneu hidup yang kemarin ki jongki bat kemla ban yeng na benta hado benta ki norep ki bapli kemla ban siu yang karam ki jongki kata ka fokus ka ba surga ke penbena mesem sem hado ka benta ki kemyo si tenggaru mesem sem ka dia ki slei haga ba latap lut ya ki jungtung jingtap Hindrai ke surga kelapa, yagi beliau dia ke surga, ban sundur, yagi jaga bertap umlut, jauh jaga rep, ki nong rep, coba kita siam dah loan rep ke joki, kita melaju ban siu, they cannot repay their loans in time, so it create a big problem for them. Kumtal dah ngapoi saya ketong jauh jingjau, nganla penjerap, nak kumta ki nong rep. Dada wan kata ke jinglen shop jom kemariang. Hagaba on siu on budiano. Nang tagi nong rep kenang bakin la saya sisi banjek lang kikijat. Basa kaweru. On penyo dagani ke parti TMC. Si Pau Hajar. Tingka. Kani ke song bisa ban IC nong rep. Jom kawai pa kawai ke long yeng jom nong rep. Bagi dia si Pau Hajar tega sistem. Bagi kemen bagi pai ba mentah ki kemen. Kakerpat wis pai ba. Tungin rung sa kani ke eleksyon.
dah jingkeman, dah jingkeman. Bagi ke baro, kita lama bercerita ya jing ni nama ke jus susi, ni nama ke jing tang. Ni mano mata ya ke jingkeman, habang yo banjir yang ni parti TMC, bahkan wanah kebol, baru kan wanra ya ke jingkernai, bad ya ban kentiu, ya ke yo kekot, ke imlang ke salang, ke jongi kisong kitau, bad ke moplang konstitusi, ke jelah, ke ri, bad ke jatberiu, brokaway, boleh sebut. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya kajingshngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sha ka siaja tingka shibenai kata kalong khat arja tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urempang, Shanya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.